Selamat sore guys, jumpa lagi dengan Jangkarubumi kulineran Warung Pak Mie Ayam Wonogiri, mantep guys. Mari mendekat guys, mendekat. Wonogiri. Orang jualan. Ya, orang jualan ya. Kurang kerjaan nih. Pesen dua pak. Pesen dua. Mie ayam 10.000. Sop Iga. Maksudnya gimana nih Sop Iga? Maksudnya gimana? Ya, Sop Iga buat lauk itu. Mie ayam Sop Iga gitu pun. Bukan ya, ini loh. Oh, Sop Iga. Boleh lah, satu mie ayam, satu Sop Iga. Kayak ada. Ada guys, nih guys. Warung. Sop Iga bubas bu di. Oh, ini warung di mana nih? Jalan apa nih? 83 ya? Oh, 83 nih guys kalau nyari nih.